كردی هین دبم سلاف ریز تماشاوان هیجا د درس کنو ده د برنامه کنو ده ام دی سب هفرنا بله تماشاوان هیجا د درس ابوی ده ام لسر جیناوین کسانه و جیناوین شانیدانه سکنی بون اما ایروجی جیناوا و گروک بردوام بکن خواندوانی مجی به عشق و شوق لبندامنه مچاونه خیرات باشم خود جوازی به هنجی باش ان شاء الله بله مگو چه مگو ام لسر د جور جناوا سکنین جناوین کسانه و یه شانیدانه اما ایروجی جناوا و گروک دوام بکن اوجی بلکه جناوا که گرینگه و کردی ده باش زیده تیب کارانین بله گروک چه بوم است بله زجور بیجم مگو چه جناوا و گروک یکش بر کوی کتنی ام نبیجن جناوین جناوا و گروک بلکه جوگراندنی هم فهم بکن سکی بیشن dönüşlü zamir dönüşlülük zamiri anji. Dönüşlülük zamiri dibêjin Tirkî. Kendi. Belê. Dönüşlülük zamiri di Kurdî de dibêjin çi? Cînava vegerok. Di Kurdî de cînava vegerok yeke tenê ye. Di Kurdî de cînava vegerok çi ye? Peyva xwe. Belê. Di Kurdî de cînava vegerok peyva xwe ye. Tenê peyveke xwe. Ev em karin bêjin de her cihide tê bikaranîn yani di cihê yek hijmar de yê pir hijmar de ji bo kesê mê zayendê mê û nêr ji bo hemiya jî peyva xwe tê bikaranîn ji bo mînak em bêjin çi mesela ez xwe baş nas dikim belê ez xwe baş nas dikim li vê derê ku kir de yani özne kîjan be kîjan şexs be kîjan cînav be cînava vegerok ji bedêra wê tê bikaranîn yani di maneya wê de yani di evna kîjan be ev jî ji bo wê tê bikaranîn belkî piçikî kirpandinê an jî qewînkirinê jî di peyvê de nîşan dike mesela me çi ez xwe baş nas dikim di Kurdî de kirim ke kare be xwe baş nas dikim ku tu bêjî xwe baş nas dikim jî dîsa ezim yani berêm ez bikarnaniye lê dîsa ji bo kesê xwe şexsî yekem em tê bikaranî yani ku tu bê xwe baş nas dikim dîsa ji ber ku dikim heye yani ez xwe baş nas dikim dîsa em karin bu şekilde Türkiye'de cüreke mesela ben kendim gittim ona cuda ye em me wernewê dwê dem cuda dibêjin mesela lê derê dibêje çi ez bi xwe çûm lê derê bi daçe kare tê bikaranî yani bi tê pêşiya wê lê vê derê bi nîne tenê vî şeklî em ê werne ser vê derê jî înşallah belê me got çi ez xwe baş nas dikim di Kurdî de em vî şeklî nabêjin ez baş nas dikim em nabêjin ev na xelet e em bêjin çi ez xwe baş nas dikim mesela em nabêjin tu baş nas dikî em bêjin çi tu xwe baş nas dikî belê tu xwe baş nas dikî belê yani li vê derê xwe ji bo ez li vê derê jî xwe ji bo tu ji bo te hatiye bikar anîn ve na divê em zanibin mesela ew bi bavê xwe re hat piştî xeyê çi heye waw heye ev ne girîng e ew bi bavê xwe re hat dixwazim çikî ser vê bisekinim xwe x û w û e bi vî şeklî tê nivîsandin û em karin bêjin di tîpên erebî de jî bi vî şeklî tê nivîsandin xutê ku bi erebî jî tê weke got demeke dirêj di Kurdî de ev tîpê latînê erebî hatine bikaranîn li vê derê x û we têne cem hevdû lê we bi rengekî eşkere nayê telaffuz kirin biçekî grover tê gotin yani biçekî kêmekî te em nabêjin xwe em bêjin xwe yani li hinek herême ev xweşik nayê bikaranîn mesela dibêje ew û bavê xe çûn xe ne xe ye xe bi vî şeklî tê nivîsandin lê belê ya telaffuza rasttir ya xweştir ev xwe yani ev jî di Kurdî de heye belkî di gelek zimanda ev tabîr ev telaffuz nîne xwe zimanê Fransîzî de jî heye kelimê ku mesela xwe û we têne cem hevdû jî Kurdî de gelek in weke çi xwarin weke xwarin weke xwendin
وەکە خۆی خوشک وەکە خوشک وەکە خوین وی ڕەنگی ئەم کارن بێژن گەلێک کلمە ئەم نابێژن خین ئەم نابێژن خەندن ئەم نابێژن خێ ئەم نابێژن خارن بێژن خوارن خوێندن خوشک یعنی ئەمنا گرینگە بێنا باش زانبن ئەمژێ بر بەلێ مەگۆ چێ مەگۆ ئەو بە باوێ خۆرە هات یعنی لێ درێ معنای چییە ئەم نابێژن ئەو بە باوێ ئەورە هات ئەف غەلەتە بێژن ئەو بە باوێ خۆرە لێ درێ خۆ کییە ئەوە ئەوە یعنیش بەدەی لە ئەو خۆ تێ بکارانی یعنی دیجارە ئەو بکار ناێنن دێ هەبووکە خۆدا یانژی ئەم بێژین چێ دژخۆ باوەری ژخوا باوەری ترکی معناوێ چییە؟ ئەمین مسن یادا kendine güveniyor musun? Dujxwa bawerî rê kîme rê nivîsen dujxwa bawerî gelo ez ji xwe bawerim ez ji xwe bawerim belê yani ez bawerim nabêjin ez ji xwe bawerim yani ev çawa dibe li ez vedigerê li vê derê jî li tu divegerê tu ji xwe bawerî wekî din hûn dixwazin mînakekê bidin wekevan ez ji xwe gelek hez dikim ez xwe gelek ez ji xwe gelekî hez dikim belê ez ji ez hez dikim em nabêjin ez ji xwe hez dikim li biçekî ji hinekê dî jî hez bike li vê derê yani ji xwe hezkirin çi ye zêde erê ez anim yani yekû zêde qedir dinaxwe zêde em bêjin li xwe dinerin em jare dibêjin filan kes pir ji xwe hez dikî ji xwe hez dikî em nacî heye belê wekî dî em karim bêjin wî kêr li teliya xwe xist خست بله وی کر لتلیا خو خست لوی دره وی کیجان جیناوه کسانه شخصیه یا نیر طواندیه یا نیره نرو و یا یکمه یعنی یک جمار بله مگو چه وی کر لتلیا خو تلیا کی خستیه وی تلیا وی خستیه یعنی نرو یعنی لوی دره یکو تلياوي اشياء وكير اللي خستي عيني كسا بله يعني بدري ما قلت وي للتليا خو خستيا اف خو جبوي كسي وي بوي جنابي هاتيه بكار اني مثلا من بخوا هرتش زاني بو من بخوا هرتش زاني بو آجی دزانی بو هر دگشتینه بکارانین جانا جی د کردی ده قرطافه دمانها دکوه مثلا از دزانم جانا بجین ازانم یعنی من دزانی بو امکان بجین من زانی بو آجی من دزانی بو فرق ناکی هر دگشتینه گوتن من بخوا هر تزانی بو الویدره چاوایه الویدره کرپاندن هیا یعنی قوین کرن جداندن هیا يعني الفيدري كنت ببيجي من هرتش زاني بو معناها خود ده يعني الفيدري معناها في هفوكي قالكي اشكريه قالكي زلاله يعني مجي فهمت كده من هرتش زاني بو يعني تشكي هم زاني بو نبو ليه بلي بخوا ببيفا بخوا ام معناها وي تشتر دجدينن ام قوين دكن كرديه بيجي بير كرباندن يعني تركي بيجي شو كرباندن كربماك کرپاننا نبی معنیه چیکی و معنی نشان داده لبر کرپاندن د کردی دته معنی vurgu Türkiye bejin vurgu er pekiştirme vurgu Kurdin bejin kirpandın anji jijdandın bele lvedere peyva buxa mane jijdandını daxil Türkiye bejin çe ben kendim biliyordum yani ben biliyordum o ben kendim biliyordum aynıya Kurdi de bir şekilde min buxa hertzani bu ve en bala xobne buxa buxa çağırın visandın buxa hava bilvisini beçe داچک هەیە بخوا لێ داچەک هەیە بێژە بخوا
يعني خوارني 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 بخوا تق معناه خوارني بي لا تبلي هم نبي بله من بخوا هر تشت دزاني بو بله انجي بيجن چه وي بخوا كشتيه بله الفيدري چه معنى دايه كي تخازي بيجن تركي لا كردي جبت تركي يعني معناه في تشي الفيدري بخوا معناه كتشاو داي بيفي kendi kendisine yapmış. Kendi kendine İnkar yapmış. etmiş. Ne? İnkar etmiş. Öldürmüş. Ki kuştuya? Buha kuş diyor yani kendisini. Ne? O Başka birini. Başka birini öldürmüş. o başka birini Yani kendisi. iki di kuştuya. Kuyi got kuma got Got bana. dene bana. Oui. Oui خو kuştuya. De معناه ku Ben وقت قلتي kendim- intihar kendisi. kiriye. Ha, böyle. Oui şahsi خو kuştuya. Böyle. Yani ne zanibin? Oui kuştuya. Kuştiki kuştuya خو kuştuya. Yani böyle بخوا kuştuya. بشكل داير سريخو أري ليه كنت بيجي وي بخوا كشتيا يعني الفدري قوي كده وي كي كشتيا وي كشتيا يعني كجر كرده أفا ويا شخص سيم يا كجمال ويا مير خطي كنت أقول بخوا أف تكي جديني معناه يعني شاوا كشتيا نب علي كاريا كسكي أجي نب بوصايت بول أم بيجن بوصايتك يعني أجي أم بيجن بهنا كدي بعلي كاري هنا كدي بدست هنا كدي نا ندايا كشتن بالشخص يخوع بإشكالية يعني معناه وي أفا بخوا نكو شخص يخوع كشتن هنا كدي كشتنا لشخصا إشكالية بله. تي معني بلي استخوازم هونجي ميناكك دوا بدن بفي شكلي خوا بلا ناف بيبي ذهبي يعني جنابه وقروك بكاربينن شكنا بيرا كرم أو بخوا أو بخوا شوية أو بخوا شوية بله يعني بالشخص يخوا شوية نو يعني أو شوية بالشخص يخوا نتكسب لك كلامك Muxen askir. من خوا ناسكر من خوا ناسكر يعني حتى يرو تخوا ناس نذكر تجنو خوا ناسكر بله الفيدري والفيدري معناه ونعينية بين زانبين الفيدري في شخصي ديسا شخصي خوا ناسكرية يعني معناه خوا منه يعني من إذا منابج من ناسكر من خوا ناسكر والفيدري ما جو معناه ويدش دينه يعني كرباندن الفيدري هي اسكارم بيجم د كردي ده لهنا كريمه از نوي هريمه نابجم دانا غيدن خوي بتشكي بلكي غلط بكارتينن يعني جي كرديه ستاندرد جدا بكارتينن تشاو بكارتينن دبيجن مثلا دبيجن چه دبي براي خوهات براي خو Buraya min. براي خوهات بله الفيدري دبيجن هات كي هاتيه براي خو اللي بل الفيدري براوي. جبركو جينافا كدينينا ام نزان خو ايدي كيه. كيه Ki. يعني ليه معناكو او كارتين بيعني براي وي هات كو فيدري ببيجن براي وي هات وي راستر تشبي يعني براي كي هاتيه Bilevi. يوي شخصي هاتيه كي يعني شخصي Yevi- شخصي yevi يك şahsi. Yani- يك هجمار طواندي جينافا كسانه نولو بله. براي وي هاتيه يعني براي وي هات انجي كو شخص هبه ام كارن بيجن مثلا شيء مثلا بيجن من هات أوجد شنو مامسته بلي تبيجي براي من هات برسكريك نينا تورده برسكريك نينا ليه كو تخوا بكاراني لازم اكو جنابك هبه كو بيفا يجيك شخص نافك هبه مثلا بيجن شيء بيجن علي و براي خو هاتن علي و براي خو هاتن الفيدري كي هاتيه علي. علي هاتيه أو ها جبركو براي علي خو. هيا جبركو كرديه كما هيا نافك ما هيا ايدي امزان خوجي بكي جاني بقريدايه يعني اف براي ايدي براي كيا علي. براي علي. عليا يعني اسكار بيجم اف اف افاده اف تلافظ كرن جيادي راسترا مثلا بله. بيجي اسلامك هات دبي نافي خوتشبو مثلا بزلامك هاتيه زلامك هاتيه بيجي نافي خوتشبو نافي خو تشبو كو بيجي نافي وي تشبو وي راستر بي
يعني تنا سري خو نافي خو ام نزان او خوش بدلا كي بله فينا زانبن فردا برسكريك نينا وفهم كر بله امي درباسي جنافا كديب بن جنافا قرتافي قرتاف بالنهاجي قرطاف چیه؟ ما بحث كربت ببالكي قرتاف اك اك تركي بيجن قرتاف اك بيفك جد بيجن قرتاف جد بيجن لبليش جبوي ريزمان بهتر ام قرتاف فراني افتي قوتن براني قرتاف تيقوتن بيفك جي جبوي هناك تشتدي يعني او بيفت بيشت بيفت نكرن مجرد بيجن بيفت بله جناب قرتافي تشيا اف دجه كسي سيمين ده تيب كارانين چند كسانه د شخصان ده سينه يك ازم يك توي يك جي او ناخويا او نلفر سي كسن يك امن يك هونن يك جي وان او دور بله افش ديلا كسي يك سيمين تي بكاراني چاوايا مثلا بجن من پرتوک دا وی بله لفيدري قرطاف شو جيناف كي جن هيا من هيا يا كسانه پرتوك دا لفيدري ليكر كي جانا ليكر Dana. دا دا لفيدري ليكر چي دا اصل خو پرتوك دا. بجن دان فيرمك نو دانستاند يعني فيرمك براسر دان پرتوك. لفيدريج بركو د دما بوري دج الجور شخص سيمين هاتي بكارنين سر قرتاف ام كارن بيجن نين نا بله. شكلك كده حسابك من برتوك دا وي لفيدريجي ما جو اف جينابا والفيدريجي اف جينابا وي كيجان كسا كسي سيمين يسيمين يسيمين ايديش بدلافي ام جارنا ام جبر بلكي قوم زود اخوان جبركو براتيكي ام فينا بهفدكن ام لا بيجن من اف من برتوك داوي ام بيجن من برتوك Da. داي من برتوك داي يعني من داوي ماموستا مو كاري حلو بجي اف داوي وي يعني جبوي نيرو مي او هردك بو هردكاش نوي تاني ويجي بعينيه يعني نقل لهوي دبيكو ويجي بي فرق معك مثلا دبيجي تشد بهر برتوك يبدا عايشه دبي من داي يعني من دا عايشه من داوي شخصي بله يعني جي برتوك يبدا عثمان دبي من برتوك داي يعني نحو جاز بيجي من برتوك دا عثمان اجي من برتوك داوي ام داوي كرتي ام كرد كان بيجي من برتوك داي بله بله وكيدن ميناك كدي مثلا بيجي شي من غوتي من غوتي غوت söyledim سوري من جيرا غوت من غوتي يعني من جويرا غوت انجي من غوتي الهريما طوري بوتان تشتد من غوتي يعني البدري يجي دي سات كفي نا براوي ده من غوتي يعني جي دبيجي چه دبي بيجي بيجي انجي بيجي بيجي جي تيغوتن بلكي ابنا زيد نايب كارانين لي بيجي تيغوتن مثلا بيجي چه دبي ازي بيجمي ازي بيجمي چه معناه في ازي بيجموي زي بيجموي ازي بيجموي انجي ازي بيجمي يعني هات كارفيجي بيجي ازي جيره بيجم افجي چشيدك افجي ممكن بيجن ريك افاده لاف كرت كرنا يعني ما كرت كريا ما او شخصي سيم ما ليكري فكريدايا ازي بيجمي يعني ازي جوي كثير بيجم ازي بيجمه وي كثير ازي بيجمه وي كثير هاجي كي جان جوابي يعني جي از هاتمي از هاتمي شي معناه يعني از هاتموي ساتمي لا از هاتموي انجي از هاتموي سات يعني تريد بيجي يعني فلان كاس ناسكني تبي افاز هاتمي يعني زي ورم ليبخ لا وقيت يعني ناو كردار زيادة تيقود جبركو زيادة شارو قرين شدوين بيجي از هاتمي زي ورم زي ليبخ نا از هاتمي نكوستي مجامي يعني زي ليبخ ما معناوي مجازيجي اوا تري كويك تشتكي دكيت تشتكي خراب ان بيجن واز هاتمتا يعني ذات بدن تركي اللي بس انا geldim معناه نينا ليت كردي ده معناه كوي مجازي هي بله
وفهم كرمنا بله بله مامۆستا سكريك نينا نعم. بله وقت ما جي خلاص بو ان شاء الله درس بيدا امي جو دري بردام كن جيناوين بربهوين هنا امي جو دري دوام كن بله تماشاوان هجا ايروجي ام هاتنا داويه درس كردي داويه برنامه كردي هندبم درس بيدا ان شاء الله بالبرنامه بيشامدا امي جو دري بردام بكن حتى ويدمي بمين بخير وخوشيله نهاب